Na početku rata, 6. aprila 1941. godine, Jugoslavija je raspolagala sa oko 64 tone zlata u svojim monetarnim rezervama, od kojih oko 11 tona u zemlji i oko 53 tone kod inostranih banaka, pretežno u Engleskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. Interesantno je da je najveća količina od ove 53 tone jugoslovenskog zlata transportovana u Englesku razaračem Beograd, po nalogu obazrivog kneza Pavla, koji je iz razloga bezbednosti ovo zlato kasnije preusmerio iz bombardovane Engleske u Sjedinjene Američke Države. Po danas dostupnim dokumentima se može zaključiti da je nakon rata i izvršenih restitucija gotovo sav iznos zlata iz inostranstva ili vraćen u zemlju ili na izvestan način opravdan, odnosno postoje više nego jasne indicije kako i zašto je trošeno. Amerikanci su, recimo, pre vraćanja zlata Titu znatno umanjili deponovanu količinu, i to u vrednosti nekretnina koje je Titova Jugoslavija nacionalizovala. Čudno ili ne, po trostrukoj ceni, ali napominjemo da naša tema nije domaćinsko raspolaganje blagom, već traganje za suštinom priče o zlatu kraljevine. Dakle, deo od 53 tone zlata ne prepušta mnogo mesta za špekulacije, jer minoran deo nedostaje, ako uopšte nedostaje. Vrativši pažnju na deo od 11 tona zlata koji je ostao u zemlji, uviđemo da baš ono predstavlja taj interesantniji deo pogodan za spektakularne priče. Banka Jugoslavije je pre nacističkog napada izmestila ovo državno zlato u unutrašnjost zemlje. Veći deo u užičku filijalu, oko 10 tona, a manji deo u Sarajevo. Mi ćemo pratiti užičko blago, jer su sarajevsku zlatnu tonu odmah po izbijanju rata zaplenile ustaše i tom delu priče dodelili kraj. Kad je užičko zlato u pitanju, neverovatna je i razgranata šema njegovog deljenja, špedicija, pretovara, skrivanja, ali i pronalaženja i plenidbe. Užički tovar je, znamo, bio smešten u 204 sanduka, koji su na tragikomičan način voženi bez ranije pripremljenog plana, često i u pogrešnom pravcu, tako da su ga očerupale gotovo sve zaraćene strane, a da dodamo i to, sve su se vojske bavile ozbiljnim pretragama ne bi li zlato pronašle. Rekonstrukcija bi mogla da izgleda ovako. Od 204 sanduka, avionima je zajedno sa vladom i generalitetom sa aerodroma u Nikšiću u inostranstvo odnešeno svega 14 sanduka, odnosno oko 840 kg zlata. Ostalih 190 je raznešeno i posakrivano, ali tako da su Italijani na više mesta u Crnoj Gori zaplenili čak 179 sanduka, čitavih 10 tona. Zlato je prenešeno u italijanske trezore koji će 1943. godine pasti u ruke Nemcima, a 2 godine kasnije Amerikancima. Ovo zlato vraćaju Italiji, a ova Titovoj Jugoslaviji. Od preostalih 11 sanduka Nemci su pronašli i uzeli 4, četnici 1. Za 1 se zna da je ukraden, a 5 je nakon rata pronašla uporna Titova OZNA. I Nemci su opljačkano blago nakon rata vratili Jugoslaviji, uključujući opljačkano borsko zlato. Imajući u vidu u narodu ukorenjenu neistinu o odbeglom kralju koji je navodno opljačkao državno zlato, skoro bizarno deluje činjenica da je kralj Petar svoju zemlju napustio bez 1 kilograma zlata, pa čak i bez ličnih stvari. Blago koje su kasnije pronalazili uglavnom Italijani bilo je sakriveno na raznim lokacijama. U manastiru Ostrog 10, u manastiru Savina u Herceg Novom 15, u bunaru Cetinskog manastira 50, zatim kod načelnika Sreza Nikšića 88, u intendanturi u Herceg Novom 27. Sanduci su skrivani na dnu suvih bunara, u septičkim jamama, po mesnim kancelarijama, parohijskim podrumima i sl.
Podsjećamo da je u ovo vreme patrijarh Gavrilo lično prisutan u manastiru Ostrog, možda pokušavajući da autoritetom zaštiti deo sakrivene državne imovine, a možda i s namjerom da blagoslovom isprati kralja u emigraciju. Ne poštujući sveto mesto, na manastir Ostrog je već 25. aprila izvršen prepad SS jedinica, koje su posle detaljnog pretresa manastira patrijarha uhapsili i odveli zajedno s onim delom blaga koje su pronašli. Zaključujemo da, naravno, gde su pare, tu su i velika iskušenja, a u ovoj priči se pronalazi i skoro dodiruju likovi koji su jedva spojivi na javi. Priča o državnom zlatu, kao što vidimo, s pravom raspaljuje maštu, jer ona povezuje jednog kralja i patrijarha, zbačenog kneza i generale pučiste, pilote koji sklanjaju državne funkcionere u inostranstvo i arhimandrite koji kriju blago u jamama, šumama i ko zna gde sve. Ona povezuje ustaše, Italijane, četnike i SS oficire sa kolegama iz Ozne, pa i Tita sa londonskim i američkim bankarima. Knjigovodstvo pljački je zatvoreno, a Titovo raspolaganje restituisanim zlatnim depozitima ostavljamo za neku drugu, ne manje zanimljivu priču. Na kraju, sa priličnom sigurnošću možemo da ustvrdimo da je svako ponešto dobio od storije o zlatu, ili nešto zlata, ili kakvu bajkovitu priču. Jedini koji je izgubio sve je kralj Petar, kojem se pripisuje kukavički beg i monetarna pljačka nestale kraljevine.